Hello Burundi, hello Bujumbura. What's up my people, it's your boy JB Song. Right now we are in Bujumbura. Turi muri quartier yitwa Gasenyi. You see it? Urabona ukuntu haba hasa Gasenyi iyo ari mwijoro papa. Yeah man, iyo ari mwijoro urabona yuko haba hafise look. Look yerekana yuko ari kinayitsi nyene papa. Ni look yerekana yuko ari mwijoro nyene koko. You see? Yeah, ni muri Quartier Gasenyi. Abantu baba bazi ino Quartier ya Gasenyi muca mubona ahantu tugeze cyangwa se ahantu turi. Yeah, abatahazi nabo muca umuvuga ati ewan kumbe nuko hameze iyo ari mwijoro ya nuko haba hameze papa. Yeah, nuko haba hameze. Yeah, this is Bujumbura tonight. Yeah. Gasenyi neighborhood. Like you see, from how hameze papa. Yeah. Imodoka zose ntabwo zihagarara gukora. You see, Bujumbura in the night. Bujumbura yo mwijoro nuko ibisa. Yeah. Ariko turavuga mu quartier ya Gasenyi papa. Abantu batazi Gasenyi akuntu abarangira ona ugeze Kamenge cyangwa se uri muri centre ville. Ibisi za Gasenyi zirahari. Yeah, ibisi za Gasenyi ziba zihari, urayifata ikagushikana ino neza. Yeah, urayifata ikagushikana ino neza. Yeah, abantu nabo wabashaka kuhagera na migu. Yeah, ukuntu harukariza urabona ugeze Kamenge cyangwa se Gare du Nord. Yeah, ugeze Gare du Nord hari akayira kamanyuka kari mu kuboko kw'ibubamfu iyo utera umanuka. Iyo uduga naho uva ville na kayira kari mu kuboko kw'iburyo. Yeah. donde andamos donde la paz. ¿Y al para dónde? Oui.
yego nagiye nambaye ibihumbi nca ndabitwara nako ntari yego kweli nagira umeze ukuntu ntaha